Munini wa President Dagitari William Ruto arunake mwahu-ini wa kiama kia UDA na ujumbe wa maabitha gikiro kia iguru thirikari-ini ya Uganda niyo moima agenia gitio tauni-ini ya Lodwar ikireka-ini ria gatandatu ria igongona ria gukungwira unduire wa ruriri rwa Turukana riria riuikaine ta Tobong Lore na hau kabere rikoretwo rikihuthirwo kunjuga mai moteti na kuruta mirugamo itiganite ya ruriri rwa Turukana. Kama kuna serikali itatengenezwa na mahasla next year, watu ambao watakuwa stakeholders wakubwa sana ni watu wa hii Lodwar na Turkana County. Na ulipotaja kuwa mwenendo wako hapo mbele itakuwa ni kuhusikia shida ya mahasla, sisi hapa Turkana, hasa mimi, tulisema hii ndio ukombozi yetu sasa ya pili ambayo inakuja katika eneo hii. Kama kuna mtu ambayo anajali wa Turkana ni mtu ambaye anaitwa William Samoei Ruto. Ite nikori aloko. Na vile umesema, kama sisi wa Turkana hatutafaidika, kama sisi watu wa Turkana County hatutafaidika wakati hii na wakati utakuwa president, hakuna siku tena tutafaidika mpaka Yesu akuje. Thutha wa mutongoria wa kiama kia ODM Raila Odinga kwanirira itanya riake ria gukahuranira giturwa gia president githurano-ini kia mwaka ukite, atongoria ya maugite ati riu agirire gutacukia ikinya o riothe ria uteti na ubaciriri wa mwanya tondu arigiceirio ni andu mena ngumo ya uthigani. And Raila was my party leader. I want to give him free advice. My friend, welcome to the politics of betrayal, deceit that your father suffered. You suffered in 2002 after you said Kibaki tosha. You suffered during the Grand Coalition government. Mimi nawaambia nyinyi watu wa kaunti hii, hakuna faida huko. Wale walikimbia huko wangeuliza mimi kwa nini nilitoka huko. Hao wanakimbia tu hata kwa sababu wanaona huko iko pesa ya bure ya deep state. Sisi tulifanya maksudi kama viongozi kutoka Mlima Kenya. Tukasema hatutafuata uongozi wa kugawanya Kenya. Tutafuata uongozi ambao utaleta Kenya pamoja. Ruto na batuni yake maugite ati tondu gitama kia mwaka wa 2022 nikirikitie kwiyarira na barathi iria citongoretie kihitahitano-ini gia president ikamenyekana, mundu uria ukuhocia mwihoko wake hari thirikari kana mahinya mangi maria kahinda-ini gaka muingi utete mwihoko namo akainukia giconoko gia kuhotwo. As we look into the future, we must assess all the competitors on the basis of their philosophy of uniting the people of Kenya in a national political party, on having a plan on how to eliminate the challenges that face our nation, and on having a track record of what every leader and every party has been able to do. You better go back to the drawing board. You thought you will build a coalition to isolate William Ruto, but the coalition that has been built so far has isolated you. Tukienda uchaguzi ya UDA, tufanyeni kwa amani na kwa kupendana, kwa sababu serikali ya Kenya William Ruto ataunda ni msitu kubwa sana, na tangu nisaliwe sijawahi kusikia msitu nyani wamesaana mpaka wamekosa miti ya kupanda. Usipopata kiti ya kuchaguliwa utapata mali ya kupanda kwa serikali ya William Ruto. Muthenya wa rucio munini wa president agacemania ritho kwa ritho na mutongoria wa kiama kia ODM Raila Odinga kiharo-ini kia Uhuru Gardens mambura-ini ma thigũkũ ya Jamhuri, na giki nikio gigakorwo kiri kigomano kiao kia mbere king'ang'a-ini kuma Odinga nirire itanya riake ria kugeria gutonya thingira-ini wa iregi rita ria gatano. Girifutera Inooro TV Jetagwo Waweru Wanyabura.
Kumana na wongerereku wa riboti cia mitino ya andu kuguthwo ni ngari barabara-ini nene ya kuma Nairobi guthie Thika tauni-ini ya Juja riu ruhonge rwa Kenha nirurutite mihinga ya kunyihia ihenya ria ngari mwena ucio undu uria ugutiga muingi utari na wiki tiga kuhuthira ndaraca cia gukirira barabara. Munini wa komanda wa borithi mwena wa Juja Pixley Ndwiko agitongoria mihango ino augite o kiumia borithi matiagaga riboti ya mundu ukuite ni undu wa kuguthwo ni ngari agikirira barabara. Kate Muthoni eno horo makiria. Mutugo wa andu kuhitana na kuhingishana na ngari makigeria gukira barabara tauni-ini ya Juja ukoretwo ukiyumiria o muthenya indi borithi makoretwo makihurana naguo na kuhinyiriria andu mahuthire ndaraca cia gukira barabara niguo gwithema na wongerereku wa riboti cia mitino barabara-ini iyo. Ine nyonete mioyo mingi muno igikua haha na naenda na guthirwa ngithi gukira no riu ni ndirahoya ni ndirona ena kihoto mekire bridge. We have been having 2 to 3 deaths, 2 to 3 fatal accidents here per week. Niguo kunyihia namba ya ikuũ iria ikoretwo ikiyumiria o kiumia ni undu wa mitino riu ruhonge rwa Kenha nirweheretie mihinga ya kunyihia ihenya ria ngari iria ikoragwo tauni-ini ya Juja na oho rukagathika mabati ma mikira-ini ya barabara niguo kuhinga njira ya muingi. Anybody who is found crossing and they are warning the general public, it is against the law to cross this highway other than using the footbridge which is constructed by the government. You are not supposed to cross along the highway apart from using the footbridge. To cross here, it is an offence from now. Ni uhoro menereirio na njira nene ni ikaria mwena ucio aria maugite riu magutigwo na gibarua gia guthi kilomita 1 niguo gukinyira ndaraca iria iri hakuhi. Riu heherio kiria bump ino ni kuonania ciana citu no mundu athiurukira nginya Juja nigetha arehe mwana cukuru guku tutiri akenu ta andu anduthi haha andu atukutuku othe na nginya andu anyeni gutire mundu wina raha on hanini. Turahoya Kenha matwikirire footbridge ona tutiroria ne icio nene tere ikiritwo haria KU andu makiragira just a simple footbridge tukirirwo teyo nigetha tukirage na andu matige guthinika. Onjoria mwena ucio onao ni marateta makiuga itua ria kuria muingi tukagerera barabara-ini riri kuhutia biashara ciao na njira nene kuona hau niho monagira aguri. Urakora mundu ena chemist mwena uria na customer ake ingi ni a mwena uyu matingikira riu. Urakora mutumia aroka na indo ciake umite mugunda agakinya haria agatuika stranded akarigwe kurora nako na tukoragwo turi ingi muno huka aria tukoragwo tutegemeire fare no especially season ino ya December na tondu kwira wa gikoini gutire mukanye ikanyaga ikanyira ria ngere turenda kuria atiriri gitumi gia turutirwo bump niki handu hatwikirwo bridge no bridge ni njega at least ni kuiga maira ku iguru. Afitha a Kenha maugite ni magukorwo makieheria ruri rwa kuria ngari cithie kahora na thibidi ya 50 hari o itha na riu magwikira ruri rwa gwitikiria ngari cihuthire thibidi ya kilomita 100 o itha itemi-ini ria gutigira aikari matiracokereria mutugo wa kuitana na ngari barabara-ini. Ngiribotera Inooro TV njitagwo Kate Muthoni.